Zdravo svima, dobrodošli u najnoviji video. Trenutno se nalazim u velikom parku u gradu Kragujevcu. Danas je prelep dan, sunčan i odlučio sam da iskoristim ovako, lepo vrijeme da poletim dron. Ajde sada da pričamo kako vi možete da napravite lep Instagram story koristeći vaš dron. Subscribeujte se, kliknite zvonce i ajde počnemo. Ako ste možda ovdje prvi put, zdravo, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja sam John Wolfrik i ovdje možete vidjeti moja višegodišnja iskustva iz svijeta fotografije, retuširanja, snimanja, editovanja videa. Tako da ako je ovo nešto što vas interesuje, obavezno da kliknete na subscribe jer će doći još ovakvih videa. A danas, kao što rekoh, pričat ćemo o tome kako ja snimam dronerang, odnosno dron boomerang. Ovo je nešto što ja već snimam nekoliko godina i što objavljujem na svom Instagramu, gdje me naravno možete zapratiti da vidite kako sve to lepo izgleda. A danas, kao što rekoh, iskoristit ćemo isto priliku ovog lepog dana da napravimo još jedan dronerang. Evo kako to izgleda. Dakle, šta vam je potrebno za ovako nešto? Logično, treba vam dron i treba vam neki program za editovanje. Ja koristim Adobe Premiere Pro i kako editujem, ću da kažem kasnije tokom videa, ali prva stvar koja je veoma bitna da naglasim jeste kako vi treba da napravite vaš snimak. Dakle, ja snimim pola do otprilike ceo minut i tokom tog snimka ja se uopšte ne pomeram. Zašto? Zato što kasnije u programu, kasnije u programu, kada ubrzam taj snimak od pola minuta do minut, kao što rekao koliko traje, on će da traje nekih možda par sekundi. I tada će drastično da se vidi svaki vaš pokret, što znači treba da budem mnogo miran, kao bubica što kažu. E sad, posle toga, kada to snimim lepo, onda to naravno ubacim u, kao što rekoh, program za editovanje videa. Vi možete da koristite koji god videa imate kod sebe kući, ali ja ću da ovo demonstriram u Adobe Premiere Pro, jer ja njega koristim. Dakle, kada importujem video u Premiere Pro, prvo što uradim jeste da ga ubrzam. Ovo može da se uradi tehnikom koja se zove Speed Ramp, tako što kliknete ovdje gore, izaberete Speed i onda udarite jednu i drugu tačkicu, između podignete na željenu brzinu i to bi bilo to. Onda uzmete i prekopirate isti taj snimak, onda kliknete na Reverse i onda ta dva kopirate još naredna dva puta. Ubacim i Adjustment Layer i onda ubacim svoje custom lootove koje sam napravio po svojim custom Lightroom presetima inače i onda dobijem ovu otprilike lepu jesenju boju. Prednost može da bude ako recimo letite negde između drveća, na vašem dronu to će da izgleda bukvalno kao da ste prošli na par centimetara pored same grane. Poenta jeste, probajte da letite što bliže drveću ili nekoj zgradi, mada opet ne savjetujem toliko da letite blizu zgrada, tako da izbrišite to. Letite gdje nema ljudi i između drveća što bliže. Isti ovaj video onda kasnije uploadem na svoj Instagram, ali pošto je ovaj snimak snimljen u 16:9, skoknete ovdje gore i onda promenite ove dve brojkice i onda vaš aspect ratio je sada 9:16, odnosno spremanje za Instagram story. Ako želite možda da uploadujete na feed,
onda ovo možete odmah da uradite i sa vašeg kompjutera. Instagram je izbacio skoro novi update, o čemu ćemo da pričamo u novom videu, ali poenta jeste ne morate da prebacujete na mobilni telefon i onda da uploadujete, ali ako hoćete na story, onda je nažalost i dalje potrebno da prebacite ovaj snimak na mobilni telefon i onda da uploadite na story i to je to. Ako imate neko pitanje, ostavite u komentaru dole ispod ili predlog za neki budući video. Naravno, bacite pogled na playlistu ovdje gore ili na ovaj video ovdje sa strane. I to bi bilo to. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada, stay sharp and stay focused. Bye.